Vinaka, happy Sabbath. We come to Kede. Happy Sabbath. Tortal na tikinungo na vinakongo mo paun vinakino vona kalo na matakunikua. Na matakunana singatambo. Rani vivanrati vikento Kede andandua. To yanramai na moade me to mitomana na Masumasu ndo vakayacori tiko na vi lima na kaloko na vi mataka lailai. Wawina kena wana kalo na mataka nikua. Ni selitik na bola vinaka rani to may satatale na platform go na mataka nikua. To manda ukinda vakatiko na matowal bakalo malangi. To mana na luwan kena tambo na mataka nikua. Tiko wat kikenda to na nanda to na may USA kasi may to rongo na wasa na mataka nikua. Sang talang ngal damo kinda bak nento ndo yang nilosi ram tambat tiki kenda to na matak vinak nikua. Awa nak tiki na wana kalo na ukunimbula vinak solti weekend to endendua. Victor tang tiki ngonongo mo weekend baki weekend to endendua. Na matak nikua osana lulti kama vinongo screen. Mr. and Mrs. Serukalo, Royandro Vinaka, happy Sabbath. Kenda bakiam roti kan matak vinak nikua na den manturang chisu. Mrs. Mocelutu, klanisa ya kawiti kumbaka ma Australia na kawiti matak nikua. Kenda bakiam niti kuna dani manturang chisu na matak vinak nikua. Gideon Turanga, welcome to our prayer session this morning. Vilisi, kenda bakiam niti kuna dani manturang chisu. Ratemosi, kenda bakiam niti ko happy Sabbath. Tua, kenda bakiam niti ko na den nganturang chisu. Mr. and Mrs. Knowles, happy Sabbath and welcome to our prayer session this morning. Mr. Tuilavoni, kenda bakiam niti altinga kenom ni matuwale na matak nikua and Auntie Ma in Glasgow. Kenda bakiam rota kem do taltinga ba matuwale na matak vinak nikua. Ndala taltinga no was ni kenda baki na lom ni platform go. Beira mak nangai join tiko mai se beira nangai sarabat tiko na recording go sa antala betul na was ni bikin tabaki tengah beira mutak nikua. Lebungan was ni bikin tabaki oro tarabi kento sabat tika na kena lebu. Beranga ni na sulit tika nangona be Mrs. Mocelutu kera nga meto tabak so mentan na tumasu meto surat kena utama na matak nikua. Kem tumasu. Kem ni sangat tamay kita bakalaw malangi. Kem ni nakalaw de tere, kalaw hindi nandoon nga. Kem ni nakalaw niyang bula may lini ng bula tinga katao mundo. Turang matak vinak nikua. Kito dami na babi ni vinaka. Nanam ni siya raw turangan ni rani kito. Yan ra talamayin doon matak ni singa baw, matak nam ni singa. Singa ni bibambulay, singa ni bakadeng ukina, ni bakalaw nga tataka, ni bakatamboy talang. Kita bawa binakturan matak nikua ni rani kito. Selvi kito na itong nimbul me kito maindambe. Me kito na parong nung nibosa na matak binak nikua. Tumanda kito baktusan ito malmalumo. Kito tamatay balbal ta. Kito tabakadar na bekasin makalumamuni. Kito kiretoran nung nibibusut kin nung nibiringomi. Yan matak binak nikua. Turan matak binak nikua ni kito nabulitik nung nibosa. Kito kiresak nung ni altambo. Me dalam na lumay kito nito bakasama niloy kito turang me kito narangdambe me kito na parong kinong ni bosa wakusi turang kito na talerarakin mas laki nung ni marama Mrs Mocelutu matak manak nikua na wasetik ni kem ni tuktuk kito kito kerasak nung ni altambo turang me bilitak na nung bula me bunan daw maktamata turang marong tuntungan na dumom niya na matak nikua. Kita masuk sentan dan hari kita masuta, kita menicis ni tisar kan itu bakul. Amen. Vinaka seselesar tiga nangononggo Mrs Mocelutu na wasani kilometer na rumah matak nikua. Naka
Probably vinaka tale wana kalo ena nona vi bakalo ngata taki kina nona vi marroy ena nona tu ngule antu tua vitor tal tinga kina na ngonongo mo kinda baki ko na marama ibe kinda baki tal tinga vi kanda matakni kamaro takini dra na bula ibe bakalo ngata kina wana kalo kina nona bale so the ko meroni vi kinda kanda na mataka ngo bambo tini tentu bata na nona kinda baki ko talanga ena nona lolo mana kalo bambo tu sartalanga ni nana makina lomanda mende maindampe mende beusita kana nona bosa pe the clan the sabo mureti kuma ina tanga enda beusita kuma kina na loma ni mother wa ni kai mother rosa oti enda beusita kuma kina na utanga ni kama baleta na dakdak ni alutana enda reida tikuma ina runa madhawa enda reida na madhawa sauti kina madhawa ya ni liu enda reida tiko na ulutanga me bakaga words of comfort endo na bosi ni bibak ding we ambi tiko na turanga chiso na nona bosi tiko birto na nona tisipel pagdin din taka ninda reida na nanda toro na ngone menda o sebe laka na ruanga na madhawa na bika bosi kina na turanga chiso e bibak ndi taki bibak alanganga taki baleta ninda kila na nona bosi ni ala chiso birto na nona tisipel so weekend sarti kuma ina itambang na ndambuli tingo ina nonde kila ni kai kuna chisu berto na non ti sepeli ena tiko nga ba tikim do katamun ya enda kon din ta tikina minda reda na ena nonde bang din tak mandanga na din panu enda ko tik kinango kina nonde reda bo tu na nona tak nel tam dwan din tak din kina ni posong o embula mang bulan na itambang ono kina kalau endang garaba endang oleba and ngandeba me kilana bika me beliti ko me bakanga na kai hosti kina chisu na nona osni ala ti bertu na nona ti sepeli nit kati ko nyo ko na buni kandina en bak tabliri kemdo en bika kila ngandina en bebo kana numi en betu her o bambota indona ka enda ngandeba me balanga ngate kenda ni tambang ona en bulutu kina kana ngandeba ndina na nona yalta kina nonda bakararama taki kina nonda bakalmatu taki leta bika sa sere kwati me kino burpura na ngono sang ni baktar tutu satu ina bunua savana ulu sombutu kina sang ni dotal na bunua menele lamat taki sasa sindo na bunua menaro nile kabango menele steady se me le deng baklelai bika ke de sanda rede tiko ni sabok rete kwati me kino burbura me bakanga na kai tiko ni tiko profesai asang sauti na kena yo one unity kina en non dan talent na ko kurita tiko na non rede na bos ni klo na bal anga tiken menda ngumutu na ngolibi ko ngumutu na kere na koko ko ala tak tu na turang chisu embeleta na non ala tambu ko tu bakara me be bakanga anga tiken na kure na non tu na rede na ultanga na ni kuwa ina kama baleta na revival and reformation. Imbera nindu tau na tamana ona kere mendua tale na nanga masu. Ima mikalo sari wasiwi sari tale ina nom ni biba kalo ngata taki. Ni rao ni kuniwa ka ungeti ke mani ni kima mendua bata tale ina ni mami bakasanggarai kimuni. Duindui na bunua kima mitiko kina duindui na ngauna kima ini andra mai kina se ke mami sayandra tiko kina bi ke mami nanduan tala ni was ni buru tarabu tan tala na sen buru bi ke mami wakilana taktakado ni nam ni alo tam ni baunge tike mami me ke mami maindu bata me ke mami ulita na bi kami ulita kini mami kilani mami klo ni nam ni bosa na sang ni natale wala me vakani satu rautu na nam ni bos ni ala mami siriti ke ni al vinaka. Ibak tabli ke mami
Mikikimami turaga, mikimami zingoma, na nuninga ngandrindina, and a lamekimami, when vinaka, when kirkere, sang the other tiny other living muchisu, and name my sort of kanimami. Amen. And then the sang in Tornangona, and then the subtali, and the kanganto sanatortico. Na the sanatortico. Na nona bos ni ala chisu virtu na nona ti sepele pa and rede ti kumay na lo mani mata ruwa ti kuna choni wasitin ka ba what ito may na choni wasitin ka lima the rede talanga na choni wasitin ka ono and sa rede ti ko kina na nona na kinaklo se na nona bos ni ala weekend the member letter na nona daka na ala tam kina non the to rede non the rede ti kumay na pag nanano ti ko na quotation mo na ni professor na non bola na banda na education na nakilebundundwa ni non da vuli na non bola ni vuli se na non da na tor na ngona menta tu bata menta viva katkatai non nakilebundundwa se na nakilebundundwa ni lomalai me bakali sitali na kautamata ni tu bakini bula ambuli to manaki ubambota kanganda sarite tumenda na bimpolitikina goendo na kind dono menda masulakatiko kwenda ngandrewa kina na nona bibuka nona bibuke na nona kuku na ala tambu merao ni da bagna nuni tiko darawa ni buli ni ukati ni boss na mbelate o ya mu ngandre na ala tambu nona kakaka na bimbuli nona itabi na ala tambu me molta kana ngandre na mbasika en biya na pakasama na kena ristota ni boniti ko na pakasama ni kame blata na kena ristota ki na nona itu baki na kalowi na nombula o yau bakati ke o me vinaka ya na daka ya sa kwa na nona daka na gas ni buli levu se kwa na nona daka na yalo tam nona itabi na biba ni kanga to rede tike na nandito na rede tale na pakasama to na rede na ukanga ni kuwa Revival and Reformation. Wambot ni sana wasaya ni bikem ni na itutuku ni kame belata na nanda Willy Volatabu na loma ni mado. Ngan bida tiklit kin Volatabu and nganda bemendare da tiko ngori na bola ni isikel. Donatar nganda motarong batingo. What is our greatest need? Mbera ni reda na tikin Volatabu. Donatar no tiko ya na what is our greatest need? A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. A revival of true godliness. Ira tikumay nitiko ira kan da ngandra bamenta kana non the theme I will go on the theme and tikin na lotu rarambe burubura and da ngandra bamenta la ngandre bikin dolo malangi mentala iya rita na kahit kung ikian petition go a revival of true godliness among us and a kenda maliwa is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Kami na soma na taro and the taro tikumay. What is our greatest need? Wambo tinisa na soma weekend na makasama tikiki. A revival of true godliness among us. Induna ka and na vimbole na matabiwa kani bakayalo and may bukundu ba titikti ko na platform go and mataknikwa. Leta ni kayo kenda ngonda da sotarawa and a bonga talngaya ni na recording go bira resanga ni tikораw ken dona ka lebu ngan debo lamalagi men the biba nga ngati kina a revival of true godliness and then ngi reda
And then ngai reida ningo en duana ka lewe nganda. Sangolangani greatest and most urgent. To seek this should be our first way. Do baka sa matakati ko kaya au sinitora kaya baka yang go mbaka na yututu ko kla and week of to na kamba may na north mbaka na bulo mese bulo ko kaindo no baka sam. Itu ko waseti ko birto na non to tamba dorbo wanela mbaka na ngona nis ngatambia. Doni tuk ko ni Volatabu membeleti ko na do tuk ko talai mela. Talai melei oksini talai ko embole melei ko tani tuk. Ningona sa nimber nulande usa tani o ngole tani walela yo bosen pakasama ni kai ko ting na quotation ya. Ningona sa Absalom ndo tila na lube tu yete vita. Ko ya banguna indona we virus indona tika bala ya ngona sa ya do kina na lenga ngoi na maten tu na ngoni ni value taki itu te vita sa kilana tu te vita ni na lei ya likina na bula ni Absalom ko sa sininge veti ko merongo da sedaba na kuri ni ka na ba ido wani na mati sa ngole liwawa sanga ngona sa ya do kina be Absalom na sa ngona sa mati kino Absalom sanga imbole talana na turang ni walu chat me laku indu virtu na do vera mel doni tu ku me libang deu tak bona tu yete vita indu tal na doni tu ka ngai imbole me laku dina nga kwa to tolo ang isang ni ang ngo pa me laku yeti ko na non ding na mending me laku choa na ngone laku kino kwa na doni tu kwa tale indiu Bera e ave ani no ruli wande tukina ko embale sa nguti ngo ko ndoni tuku melako amani baktari melako ngone ave kina ngeli toron anga sang tuni kila pa sene tuku da pelo ko eroni na bakasama ngandaba meroni ko tameki no tu batana kina ka and ready to connection go eroni ndangu na ngarabu ni tati ya na kaya ngandaba na lomalang menduna bakam bulam taki. Revival of true godliness. That is what we need. That is what I need. That is what we need. Peleta. And then I read the kani kurinika tiko na non day tuktuku. And peleta na bika and na reza. Ni ultang go. Ubambote ninda sando rungo da bagalia na pose rungo. Miulus tale and tanto rungo na bit na rungo da balia na bibisa kini sena kenan do tarong ina kame baleta na situkuni na ultang go revival and reformation. Ayan. Basika kinilumang sa natar mo tarong hango. Wai sambu sa takayan na donangonal sa tawin doon ba kanalini lotis in doon na mitokani sinduay na kabang. Oh, sarang ni Reda to in doon na kinayangan ni nunggulilot. O sang klase ni sa na sa takayan beksisang se in doon na tukuna bang. Oh, lalasarangan na nunggumbul. Siya mo narongo din doon ba sa naka pa sa lamtar en basik. Naron tukuna bang. Oh, lalasarangan na nunggumbul siyang nikila. Na bakila na ituba kinimbuletuki na sana numutuki na kwa satu mantanga na non iti ko kuni may loti se kuni may mas kuni dua melitelib ko yan ngona litiliben kino kerkere ngai libanda taktonga ni berto na tutulin mas sa libyo tumantanga mi tubang ya ara into na len ni lotus into na dorbo ngone lao endo ngu na takalak ni kalo ina ngu nangali lorin sayali ngona litelebian kina sa kwaya ni tuba kinimbula sa ko sa somulis mekina na lebisi ko leba kay dorba kay kinokwa na kami sabi na kami tumanda tunga me halbinaka
Kalian dong ngai bina num tunga men bi maslak sarut yau tu mandangana. Se osang ni kilan de sobi kemunisa ga tikumbaka ni tutu ni beli taki sa da ni tutu ni beli taki. En duana mata masu sen duana tambane en duana isong songolotu le dau mai na ngona Raven ni nangone tiku kina na vidi ni daka sen ni bringa rabi do ngona kando over taktingo bikin do na kemni na wakango na bika na do ya tiku nembaki Roni tiku bate ke na kena tosbina le tosna baki le urai talanga ni le lutu mai na ni barau ni kata ni kena ngumatu taki. Whether it's to do with Masumasu, senangarabi ni kami baleta na tambana ni dua na isungsungolotu, and then do kwetu ya ni bagraw ni bula bagayan. Ya, nandun basi ka kinapataro kaya kain dua liu ni tambana se bilita kini isungsungolotu. Kamba kami da tuwa da kabarida. Kamba kami da kabarida ni bula takakina na baraw ni garabi klo seni baraw ni non ta mas. Se mo kuta may babala ka na taro. Bebe. Renyo bakilay na no mo ngon ni bula bagayalo ni biokani bat kay nakalo. And so nanguna na renyo bakilay ni via lulunga na ibagaraw ni biokani bat kay nakalo. Kilani na bitaro kaya ngo bakal sama tagati ko na kaya na pagrutek kinango. And then narida ni ale along ko na nondan nanti kaya pa natikini Volatabu siya na wasi ni wala ko and solimen da biwa sa itak kaya na loma ni mga tao pati ko rin na scale wasi tul sa mabulkabi. Napuna nga unitak ni kamniya sa ready ako may nabitikin na ya. Na kaya kasi and then batan sintor na wala mitan may bakawili ka. Nabuna nga ano makina may wasera to kani mani wili karati mai at around in the game may be was itaku ba the rate ba tikina kahit puna ni alni professor na may nanon da tour na mo na mitang bag wili ko so mo na bitikin yung may taktikin na ni sa pagkaraw taktik may na nung nisa ba wili ka na bitikin na ya. Ya. Jangan daw makamenda na was itak na kahit ko na bitikin ngor. Berni da rate. Na wasa ni tuktuku and the rate ko na nikua and bakay kurta kitala na mga domingo na revival and reformation. Batong wanda ni tuktuku lebu tuktuku ni tuknitiko tuktuku lebu tuktuku may kangan sa sarili maya. It's our most urgent and our greatest need. So we need to look at it. Reda na nanda wili ka na biti kinongo na iskeli wasetol sungul kabito kinendo medha na tikine tin kaba ya na tikine ambiu to mai de kilati ko ni tiko kina na reda ndo na report e great tikike bana profit sebebe me ka ngasat ko nenda na siyang ni torno na menda na pagwilika yo bambote ni nenda na somra na bitaro bro takti ko menda na taro nga may na biti kinongo dama manda na yalo and the reda tiko na tikino biti kinongo na reda ngango retik sanga na tikina indua iskelu wasit na represent ki baga tawon itu tiko ina biti kinongo reda sanga na tikina indua ka tiko bango tiko yaw na lingay choba kasako tiyo yan na aloy choba kabaka tiko riyaw na loman indua ng Buddha sadam sinay tuki na nasun. So vision of dry bones. Round in the rita lalo ta kami bakatu. Alo anggele mama tuki na nasun. Karonitaro. May nabitikin ng in the rita. Ito nga ni Prof. Sai. Suliting na kalaw. Natamati ni kalaw scale.
Ninda reida bo wili ka sombo na biti kina ya ando na taran basi katali. O le enda reida na biti kina ngo ni bakta karkarta ki me sui me rasui budanis. Bakta karkarta ki ni sui se Valley of Dry Bones. Se budanis sui mate mamadang. Na reida ngo na tikinitin kandua. Kinitin kandua na ima. Daun vinaka. Matanggali keda nga Israel. Isa kaisar tingay kya. Na kaiti ko na nono robosi ting na turanga na nono robosi ko buwan na tamati ni kalo. Na reda na baiti kina da lande ba may daki ya ni dusi makati ko ninduan imbita tiko pa ni ale algo. Gay reda tiko gay tiko nangugo na kenda tubaki. Na matanggali keda nga Israel. Kila binaka. Eko tikenda sarmeki na ina tarap. Daba roni taro embasi kana bakasama ngo. Daba ya da meroni roni bakambasi katikmiki na niyale alongo. Seroni kabango. What made them arrive at its situation? Daba sale zubir kina me bakarita kami na kalo ningo na kenri tubaki. Si mama. Rida na wanda menda na rida batikin na itutuku embito taltu na kalobir da sa kilabi na tiko na matanggali Israel go iranga na non tamat na kalo irtik nga na Israel irtik nga na non tamat na kalo kaya kadibir tan may na kalo may chipita bos niya lalaki na may biya parama o tirting may na biya tamat ngo tambangon ngo ledo may nangunong sabi sa may koy kinango niya lalay bagrita na kalo Ongandra ba me kuteles na non tabag nanano en ibola en da vuli tiko en vula tolungo en non da leso wa barita to na matasaw tininda na nuna sinimbita da kana kin Volatabu menda na der reka ni Volatabu ya ibasota o yung abakateke o samba suka na nunggu saboro ketal na nunggu bos na matasaw to sambita na ketal na bitikin umbita daki kina na bitikin ngo tiko anda na reida na ibola ni bakarua wasi rusang wal kawalan da na wili bola men pidna tikin ngo ruwa na wasi ni bola da na wili bola kina man ibola ni bakarua ndaro ni soma kina taro liat mo da meron ni ato man itu bakin bulang go irna wirer bakta kai mernon tamatin ding ta kina kalo reida yung meron ni tamana ono barita karega na ibola ni bos ni bakarua Kau ni torno ngo na maniwili ka na ibola ni bakarua na wasi rusang wal kawalan o ni na reida ni bola itiko kina na bos ni bibak lo nga tataki kay na bos ni bibak patunaki baka na blessings kay na curses asa bitara tu may nakalo wir non tamata na nanguna ya nakaya na ya wir nuti kundi makandara baka samtati ko na lesson ni da buliti ko na lo mani bulit olgo wir sar may tiko sar tiko nga na buno mer ruya doba na buno yalata Sangay barita ka tiko na kalumbi mo sese na nona berni may bitira na vika may baleta na ni tokurua ta talibira na vika may baleta na nonra wag na numi may balit ko na kalu ya rida na wili ka tali na biti kinoya en tiki na diwa dana si ni ngay turo na ngono mani bang dikaban dana tumik ngay bi tiki na man tiki na diwa nga lakso bin tiki na tin ka ba En bakataon di taki kemuni ko choba muni nona matin tuta. Me baka kambumbului kina be kemuni ko koya. Ke baka kuni na bakat bauta na bunawi choba na nomni kalo kalakwa ya na nona sala. Netini. Arna raida na matin tu keda ngai bura-bura. Ni sa waktu kai be kemuni na yadi choba. Arna rerwa ki kemuni. Netin kandua. Iyan bakalebu takana nomuni yau kuchoba. Na bua ni kitemuni kena bua ni nomuni manu ya biba kena buata ni nomuni banua
ena bunua sambumbu iki na kutshaba bir na nomningase mesulie bikemni. Baka samta tikuna bitikina ngo ni mberni tos. Baka samta tikuna bitikina ngo kene yala yala baka rita kini weekend na membala tala ribot wenda rita tikoina ni bol ni skill. Nitin karua. Ena dalaba bikemni kutshaba na nona lolo vinaka. Nalo malangi me baka tauda na uda kina nomni banua ena bula indondonu. Kami baka lo ngata tak na taka kena ngani lingamni. Kakuni na soli kami tale baki kina matin tuwe bunga. Ia kemni ena siang ni kerka. Thou shall not borrow. Siang ni kerker. Ia ningisi kemni kuchoba mani ulunra. Kasiang ni buinra. Ia kuni dau dera kasiang ni lolobira. Kebuka kuni na wakarorongo kina wakaroi choba. Na nomni kalau kau na wakarota ve kemni endai mani wakambauta kakab. Reda na tigina tin kaba. Reda na siang ni highlight tak na tikinang go. Ia reda na kai tigina tin kaba. Ia koni na siang ni lakutani may nandua na bosa kau sa wakarota ve kemni endai. Kinay matao se kinay mawi kamuria na kalau tani moninga rabira. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. Nataroting taro. Ado ba davir me okwe ani ale alongi me bakrita ki wana tamatini kalo na profito escape. How did they arrive at that point? Menge mendusi maki wana tamatini kalo me rea ni menge reda na mbuda ni sui mbuda sa tunga kina na sui mama. Reda mandan reda lala tak ni lala. Gele mama gisa tuwa tunga na sui. How did they arrive to that point? Ninda reda na kai wili kame na bola ni wakaruango. Na vikai yala tak na kalo. Mena na kenrei tu waki. Reda na summary ni kanga me tukuni tikman na itu tikina kaba. Thou shalt not go aside from ni kako ni lakotani mai. Kaya kau ni na sini lakotani mai na ibukro ni vika. Imbita tu na kalo. Membaleta na ni kuning garabe indo tental na kalo. Ni kuning garabe na kalo na bi matin tune sam ni mawi. Ni kuning garabe na kalo na bi matin tune sa ni mataw. Ken marambal. Ning garabe chobo ndondo na. Kau ni na loman di na maning garabe chobo. Sa wili ko ti may wala sar na wika bos tikin na kalon na bakalong ati kirki. Ano ko tikin na tala ni karon tikin at ko talanda ba liw and I was tol sa bulu. Bol ni bakaruwa tingango. Bida tal na tikin na na bakatumi kami kaya man reda na wika bos tikin na kalon ke. Asetin kalima tikin na ros sa bulu. Nirareda ni highlight tak na tikinango. Umbiti sartal nga so na bi reda na kahit ko na kinatin kalima. Bakaruan was itol sa hulu kinatin kalima kinatin sa hulu. Reda, kau sato dai matamu ni endai nambula. Kina kabinak, kina mati talanga, kina da. See, I have set before thee this day, life and good, and death and evil. Sangin dua na kay imbito na kalo merawan ni imbito sa nga mo pa bula mati. The choice is yours. Sangin ito na ko may mga pa na kami baleta ng bula wananda ko na mati baleta na vinaka meron ni ready ko nga na kay pagruta ko ni vinaka. So, okay, pagruta sa nga may baka. Pagruta ko gona kanga kahit ko ni may no kano kay kinaniyon ni bawili ka so manabi wasiro sa bulkawalu ya ni narede tu kinanabi kasa posi tu kinakalaw na kaya na yada bira kaya parang loman din na merong garag chow kaya bakar siya nga ni loman din na merbaga nanta kuy
go na kain at bir. In other words, clear cut na barraw ni nono bita tu kalo na nono ngan treva merlo mani ko. Rede na kene kurni biti kinango ni the public so. Inetin ko no. New saba karoti kemni endai muni lo mani chobo na nomni kalo. Muni lakwa na non sala. Kame bakam bauta na noni bakaro kina noni lesi kina noni lewa muni bulakina katumbu meleawunga. Me bakalo ngati tiki kemni talanga kuchobo na nomni kalo na bunua kuni sala kukina muni tauken. In kabitu. Iya ke bakasa lestan na lamamani muni besekin ni bakarongo kasabe de tani nga kasor kina kalau tani so kangarabira au sa tukuna be kemuni na singongo kemuni na rusa bakaindina ena sangni balabu nom nimbula na punua puni sanggal ko sa wakina na choritani muni tauke sangni highlight tak kina yoni na reda tatukun sa tungan kalau na kaya asbir aus tingnatin kadio aus sa dabuti la malangi kay buru-buru indai mekila New sato dai matamuni na bula kina mate na be bakalo ngatataki kina be rubi ia muni ding takamanda na bula muni bula kina ko kemuni kina nomuni kawa muni lomani chaba na nomuni kalo muni bakarongo kina nona bosa muni kambiti ko talanga nisa nomuni buni bula ko ke ko sa bakambalabu ke ko sa bakambalabu takana nomuni bula muni tiko kina ena bunua sambumulu kina kuchoba berto na nomningas. Via parama, via sake, kecha kope, misulia berto. Eba kami da reda lestali me utarowatat. Atar. Ni reda ningo ni yale alo mai yung kat lestal tingo ena na taro enda taronga mai membaleta na buda ni suimate ko reda na profit o iskeli. Kaya kami tatarong na taro. How did they get to this point? Mesa reda na kalo me kadibi ko may nanon tamate me kanda reda tiko mingore nanon tabagwili ka na tikino ya. Reda tiko nanon ngi kahit ko ko. Bagay na erawali ni bula na swingo. Ando reda ngara tiko na tole na wasi tole sa mobil kabito ni bula ni iski. Itaro tiko na kalo bay wan tamate ni kalo. Reda man na nambudo ni swingo. Ay bagay raw ni bula. Bakaron ni dakan ni sare ni satu tu ni sakwaya ni yale alo ni buno satu kina dona yale alo ni o embasi kiting no basi kino bakasama na pos pabalangya hopelessness sini bakasini tukin nindo ari de tundo nambudo ni sui ndo nambudo ngai tukin na sui mate sindo nambula tika sindo na saini sebebe yang gitarno tiko na kalo ena nona taronga na tamate ni kalo na nona italai. Bagay rauli ni mbula na singo. Kasi mataka na bunuera sa may tukina. Kaya na yun, di alalon to sa wili ka may na ibola ni bukarua. Na nona bos ni alalon na kalo. Kaya na nona baka matatatak ito. Manila mani chob na kalo na mama ni todo. Ningono ningolite ni kina. O ni saba ka nanda kuya ng bula. Yan ang balambali. Na non rendingin-dingi, na non rabakatulewa, o nga bakatikir. It's not that they didn't know. They know. Sit up. They know. Terkalo isang nileba, isang nina bakalebira mera bakayadorloman nga without warning them. Yeah. Bakasalatira, bakarotira, isulebira, bakaytaliki na nakalongo, nino byakan. Niyo kwa isuliti nga ng dingding. Bakasalatira, isuliti nga men nonra nga ng dingding. Meron dingitaka, ibe na bunwa meralakuti. Non-ranggay may adobo na ituba kinibunwa ersatu kinawa may kaniyala london kaniyala on the ready tingo. O irang katikira erkutira may adobo na ipagtangin ng din bular sa.
Dana rei dana vikai tiko na viti kinongo. Masata ni una rei da lesital na vi makasama tiko na viti kinongo. Rawili kana waritang vikim na kai tiko na nalni profesai. Ena nona mbita dhake na wanda ni alea ni kame mbelet na imbera ninda rei na rawili kamandara makasama. But not only does the simile of dry bones apply to the world, but also to those who have been blessed with great light, for they also are like the skeletons of the valley. Davendaronika na makasama ito na yale alo ibititingo na na pantay na Bible commentary. Leta sa kutamay bang wala ka weekend na makasama mo. Darede ti kongo na kenda itu baki. Darede na yalalo nungo na paguli ka kina na ito kongo. Kasam taka ninda wilika na kain gay yado na nona sa tikuna ni lakanis reda ngone tikina ukala tikunda kana tikina walu kay diwa. Ena bola ni isikeli wasitol sa ulka vitu tikina walu kay diwa ona wilika ano sinimbita dhake na yona wilika ano. Ia ni wawaka reda tiko reda sa tumbu dhake maina kena ua goni reda tiko kona budaya. Ni reda paka reda tiko sa tumbu dhake maina kena ua kena lewena kasa waka sulumi tau dhoko ena kulina ia sa senga na vengu veikoya. Sanga ikai viyau kokoya mo ia na profesai kina dhangi. Mo ia na profesai kwa ikuna lumini tamata. Akai kina dhangi sa kai waka ngo na turanga kuchoba. May na mati ni dhangi baba mo lako may kina na vengu kadingubira na mokongo merambula mata. Naitini awanga ia na profesai me kasa waka roti biyau. Kasanga idurumira na vengu. Karsa bula katudake mayene wanda enduani balu lepsa. Samtang ni yale alo ni kaitu kina na simbud ni simatu. Itu baki ni sang ni donam bula sinin donam bula kuniki. Ini ndare dan ni lak ni ode bakta karkar tak ni dia so de sulia ni dia. Kalau nga takar tak na nona ala tabu ko nga ni sulia tale ni deng enam bulan ni dona halete ni sangere ni lako batamai satu na sa form taki na skeleton bakas na suya sa liluray may na bitiko sa liluray may na kuli yes ndabu tu ningonel dengubiani kina na dengu ni bula tu zaki luray na bula ini ko tumay babula ka bikyan dari ni alalo ko may kangan sa dari tiko ko naknon re ken re alalo ir na tomate ni kalu ir na quotation ito re tiko na balisikan the total kin. Not only does the simile of the dry bones apply to the world, but also to those who have been blessed with great light, for they also are like the skeleton of dry bones. Oh, doon sa atin yung natarong natar, hindi na ron ito nang una, hindi na bibisitak na pakasama ko. Nadapa takar-kartak kasi baka imbalan-balataki, na pakasama highlight takti ko ilomea. To those who have been blessed with great light. Donakawa on diba men do roni lebu dak la donakawa pokasama trati kun donakawa on diba meroni lebu dak meroni interactive na non study may na non tambang andang par
Palatini na royane. Ritali ni dabi wasita kana biba kasame so in the reda. Ya, Italia. Utar mantanga tang mantang nanu may tarong tiko se bagay balang-balata kinakaw highlight kaya. But also to those who have been blessed with great light, for they also are like the skeletons of the valley. O they indus makatiko na those who those who have been blessed with great light. Dona bakasama matanggali. My matak. Umbuto ni ori nararama ko na kaya na leni lotu. Sandareta may nararama na nung may maro ito ni buno ni Klo. Yan doon na biba Klo nga tigilibu. May bira kaya bakandareta na waswasita kaya bira waray ni lauray ni rareta na erlutu ba Kristo warin reta tingo nararama sanda may reta tingo. Weekend to na Klo nga tawali nito sa may reta tingo nararama mo. Yerawa ni yadam do tunga ng bulan do sa matlakoy. Watching ba kaya? Mga nakaw ni Boreta chu matagal. Don't binak kamat. Don't binak. O mambotekin nindere na pagkasama mo. Around into pagkatoka yata tak. To those who we have been blessed with great light. Nanon the kila na kami baleta. Nabuna ano puno nando rongo de kino ni nando rongo de kino ni lem na ngona ni was takti na bika men baleta na nandina and sa may kila au siyang ni katika au siyang ni was wala nga baleta nga ni ka ni susu may kina se e baka tawuli may nanong bang din tak nararam ni kahit kung ito ni Volatabu pero ni kain doon kin na lamang mi ka ni bibak longat ka kisulya na kalo veyaw mongay siyang ni mongay bakawali taktua. Ondong balik kina nalomango au bos tingo manday na nung bakasami na nung experience ngayo bakatikyo. Ondong balik kina nalomango ni reda ni susumay na lomi ni lot. Gereda ni so erangay si sud erangay buki may na lot. Yerang loman din. Era beba kana bakasami mo. Na nona bibakalong nga tetekin na kalong. And the rawata, kaya baka and the siyangan ni vakayacori, nito ko na vakayacori. Send the toro bagang bimbi, na kaya na bakasama, kaya na naroon ni bakato ng buda ni sui mati. Kaya baka nakasama madalating may kino o matanggalya. Ito, baka nga na yale alo, no, kaya na dapat kay kaya na ninda isiray ni bakayalo. Buwero ni kaya na yale alo. Kaya baka, and the baka walitaka, nararamalebu nandina is the samay linggo. Damitos and another rate na kahit ito na prophesy kia. Nakamata. They have the form of men, the framework of the body, but they have not spiritual life. But the parable does not leave the dry bones merely knit together into the forms of men. For it is not enough that there is symmetry of limb and feature. Isang ni Dareda, and bakasama ni nonto bauli ka na bitikina ni sa zoko ti batanga may na sui batike na bidiko batike na kuli sa may dabutunga sangin na kwetya siam present non kawita kiti ko na kalo. The breath of life must vivify the bodies. Sabo na idengun nimbula ya. Idengun nimbula isang nindo tali sulia o kwanga sulia. The breath of life must vivify the bodies, that they may stand upright and spring into activity. These bones represents the house of Israel, the church of God, and the hope of the church is the what? Vivifying influence of the Holy Spirit. This is the greatest need and the most urgent need. Kendi ale na bakanga na sinimat. Dahil ang au susumay na lomi ni lotu, dahil ang utatol ni tambatamay ni taltala mo tamang, taltala mo siyang nindo na kena. Siyang nindo na kena. Wakabo, me ngandreva,
nalumang, the breath of life. Balataya, kang sandu baritak nga bikito. Kaya bikim ni. Nanon ra bakambota may irna bakambota may nitamang kasi bakambota may nitumbong. Non ra dito matayan din. Nanong rawati lomalay nan enong ngawayo katikiyaw. Non ra to rawati lomalay yorto na lima na leo buku parto bagaraw. Parto sinibisuli kita kina na wayway merani to bisuli kita ka berto na lilia. En non ra to sangan deba merto butay na waywaya. Ya anak kanita matean. The reda kina nanonda ngandre ba na yalka. Kami men the reda kina bakasama and we say pektingo. The hope of the church is the vivifying influence of the Holy Spirit. The Lord must breathe upon the dry bones that they may live. Amen. Ando na kango. Kaya bakanda reda ni nebia awataroti ko sa nataro. Kaya na nimbera na taro na taroti ko sa nanguna. Na reda indo na kanda en tukun may salala ng bula. Se liu ni betambana kim ninangarab ko na namdo stampa ni werli lengo kasi bakalungat ta bikim do na kalomen do roni bingarab tikin bikim do na bilitaki. Bikim do na isang ni tingnan boleng gobe irang ana bilitaki. Eno bi matu bale andun tua. Weekend na randini bale na non di tabi bir na utinda na non da bito kontaka. Na itabi bikadi bikin nakalo. We all need the breath of life. And ang dreva na kena dengubi na non da bole andun tua. Na yalo tambu ni kalo. That is our most urgent need. And we need to pray for it continuously. Manilaw lailai to manisanong na rin da may soti keren tulet to lulewa. Nando tay tabi nga men to lebeto wana kwana soli koko. Men noni tabi me dengu ng bulan ni yalo ni tamatayan. Merao ni daka na elona inambuda ni swimati. Baka tamatayan dua baka isong songolot. And we need to encourage each other. We need to pray for that. That is our most urgent need. That is our greatest need. The Spirit of God, with its vivifying power, must be in every human agent, that every spiritual muscle and sinew may be exercised. Sang wala nga nirto na abilitaki. Sang wala nga niyo kwa nung tal song loto. Sang wala nga ni nono kwa abilitaki na women's ministry. Sang kwa abilitaki na men's Adventist men. Every agent, human agent, without the Holy Spirit, without the breath of life, breath of God, without the breath of God, there is stupidity of conscience, loss of spiritual life. Autor na nga mo ba rin na imbalimbali ni stupidity ito na kahit po na mentally or physically inactive. Abilurekin na mode bagayal lethargy. We are in that period of waiting for the bridegroom. Na period ni waway ako ito sa redo chimay na nandubulida na tukutukun kanda tukutuku na marama iletini but nyor sanga wala nga nyorto na lewetin orto na buku orto mod total nga na orto na sanga wala nyorto na lili orto total nga na buku era mo ken ini dareda ni ala may varitik talabiken ko and tiko na bunwa and nangan dreva nga kina the breath of life may them mo. We continuously, we need it. Many who are without spiritual life have their names on the church records.
but they are not written in the Lamb's book of life. Ngayon, dating na paragraph already doon na rin, we will politic making, remember letter na was ni Bolan the will go. They may be joined to the church, but but they are what? Not united to the Lord. And I believe can the significant of Kawana can they allow? Evolay Nezana and the Kilan in the Leoni Lotu, line in the Volative Netherland and Evolin Sungsungolotu, yes, Sangani Lorai. Sang Belanadam in the Sangani Sematiko. One a toke or quendon donumis silmakina ne bula. They may be diligent in the performance of a certain set of duties and may be regarded as living men. Mata na tikinongo tikumbaka na Timodia na tikinivoltambu ya. Then Timodia was a limited kineon. But many are among those who have a name that thou livest and art dead. Bula yemat. Unless there is a genuine conversion of the soul to God, unless the vital breath of God quickens the soul to spiritual life, unless the professors of truth are actuated by heaven-born principle, they are not born of the incorruptible seed which liveth and abideth forever. Vakabo may have a genuine conversion. Unless they trust in the righteousness of Christ as their only security, unless they copy this character, labor in his spirit, they are naked. They are not on the robe of righteousness. If within a point, they lack me never kasamini kinongo. Matai, genuine conversion. Genuine conversion of the soul to God. The vital breath of God quickens the soul to spiritual life. Unless the professors of truth are actuated by heaven-born principle, heaven-born principle go. Because I'm talking about the willing will always sing a tampa the mother south. Ia molo manicho. Na heaven-born principle ya nalalom. Nalalom one kalo. Nalalom one na can't point the redital na listen the mother. Nalalom ya. Esa tau di ten maybe can dan ngone saya to kinani volta. Ia, baka warm in the reda. En anona kuku ne al tambu. Zaka kaya na lamanda. Me baka sudumi talabi can dan nayalo ni non the lomani kwa. En ngay baka botukan ni the lomani ra na uka. Sa reda sa uchi na nung ngona. Yung sana landikin. At no. Sabota what's thing on a quotation. The dead are often made to pass for the living. For those who are working out what they term salvation after their own ideas, have not God working in them to will and to do of his good pleasure. This class is well represented by the valley of dry bones Ezekiel saw in vision. Then don't kind of people sit back and mataknik ko. May kuriti ko ni danagay na ikuri ni pagkasama betango na revival and reformation. Turi dito nga nawas ni Bolanggon, ni Bol ni Ezekiel. Na ideng ni Bulang and driver na sui mama there. And then narrator na natubak ni Nantambula Bagayalo and then Bakila. Around in the form take it too, around into a Doniale Alon into a tamate tiko. Yakisang ni soli mai nei deng ni bula me deng ubi kenda and then ronin dabu to ai kame kaka into na ala no mas ni nambali kenda na kalo ni tuku and then ro ni ko
Kangante sekila. Rei na kai sa tukun weekend na nararamli, kinararamli. Kaya bak tamate ando dua yang tangan rep. Nede mo ng bula ya. Na ituba kinimbula daba yang tanarundui bikay tukina. Kaya nanon dana sema rei dapat itikon nanon nga tuba karaw nandaw ni biba kadengui. May bakikian dahil nanon tumbula bakayal. Kaya nambula ni daba nga yang tanan nuingaw tau tiko. Dengo ni bula kene nambula kaya kaya na kalau yang non possible non tamata yang non kaya. I have set before thee this day life and good and death and evil. Nung mas ni nabikikan kalau mending taka na life and good. May na bula may na death and evil. Kalau ngatikan na kalau ni tukwenda rito ng atapatin. Tuwal talungan ng tamaso. Dari ni silitala ni na atapatin ni Bingara. Imam kalau imam bang vinaka ni kuni bang tawli di kimay. Ni kimay mi reda na kimay mi tubaki. Sui mamata. Siyang nindo na ka. Ni kimay mi ngandraba. Ni dengo ni mo. Iyal vinaka. Ni dengo ba na bin. Iyalo yan tuwa. Dami bang dirong. Meron ning karana bula. May wiki mo ni. Balat ni kimay mi ngandraba ntina. Meron ni kimay mi yagan. Kimay mi bi. Bi bang bulay talanga si. Bi labeti da ki bi kimay ni buru-buru ntina nga. Nimbula. Na wale nam ni bararam te kiman tari. Manam ni bakal matuti kiman. Nang masu chisu na saro. Kay bakambula. Amen.